سروکوماری ترکیه رجب طایب اردوان لباجار استانبول بشداری برنامه دابشگیرنا خلات وقف و بلافگیرنا زانستی بو. پیداگیری خویا لسر سرخستن و به انجام گهاندنا پیواجوی آنی زمانو پیام اک زلالدا هموالیان. اردوان بالکشان سر هولین تکدانا پیواجوی و گوت او دی تویوان هولدانان به 86 میلیون ولاتیان دستانه کنو بنویسن. Hedefe yaklaştıkça süreci rotasından saptırmaya dönük sabotajların Dema ebnêzîkê armancê dibin em dizanû ku hewlên têkdanê operasyonên medyayî, siyasî û endezyariyên civakî zêdetir dibin. Em dê vê carê van kesan jî têk bibin û dibin. Ez dixwazim bila bê zanîn ku ji bo pêvajoya Tirkiye bê teror, desthilat, hevpeymanî û dewlet bi biryarin. bilinmesini isterim. Ser navê hevalê me گوتن اردوان پشتیوی که هاتن کو هفسروکا کنسیا ریوبریا کجکی بسی هوزات لسر آوای بریوچونا پیواجوی رخنه لدسلاتی گرتن. هوزات هشیاری دا ترکیه و گوت لسر ترکیه مترسیه که گلک جدی هیا اگر دولتا ترک گاوان ناویجه و پرسا کرد لسر بنگه ها دموکراتیک چاره سر نکه و هبونو ناسنامه کردان ناسنکه پیش روژا ترکیه گلکی تاریه. دولت باحچلی کوراهیا مترسیه دبینه و لگوری خواه هول دده روتایه که خیز بکیه لی دسلات هیجی به بریاره و برنامه و پولیتیکایه که ویا چارسریه نینه. لالیه که دن لسر نشاندنا نونره که خواه بو امرالیه ناکوکیه دناف برا جهپی و دم پارتیه دجی کورتر دبن. Özgür Özel piştiku carekedin di kongraya giştiya partiya xwe de weke serokatîl bijartin, bersiva rexneyên dem partiyeyên li ser pêvajûyê da û bi vê jî fitîla nîqaşeke gurtir pêxist. Herkesin canı istediğinde şu parti kapatılsın. Ez daxwazê her kesî dikim got demokratbûna wan aliyan bînin bîra xwe. Dema dilê wan dixwest digotin bila filan partî bêgirtin û eger nêgirtin bila dadgeha destûrê jî bêgirtin. Ez daxwazê ji we dikim ku tûşî sendroma Stockholmê nebin û nebin evîndarê wî celadê ku hûn doh bi zorê ji destî wî rizgar bûne. Parlamenterê Dem Partiyê Mehmet Kamaş bi riya Rûdawê helwêsta partiya xwe ya li ser gotinên serokê CHP eşkere kir. Em bir zelalî Özgür Özel'e dibêjim. Wextê ku du celadan ji bo Kurdan sêdar datîne, ê kulpiyê xwe kursiya Kurdan dida CHP. Wextê ku li ser Selahattin Demirtaş û siyasetmedarên me eger ev îrokê di zindanê dabin, evya boyu ku CHP pişkiriya celadan kir, boyu kasê siyasetmedarê Kurdan zindanê dane. Sendroma Stockholmê em dizanin sendroma Stockholmê çi ye. Em ticarî û tu deman jî Kurd nebûne aşiqên celadê xwe. Kurd celadê xwe dizanin. Ji bo qonaxên bên pêvajûyê çav li civîna çarî kanûniya Komîsyona Parlamentûyê ne. Biryara her sê nûnerên AK Partî, Dem Partî û MHP encamên serdana xwe ya îmraliyê û hevdîtina li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan bi endamên dinên komisyonê re parve bikin. Şimdi ilk sözü Ferdi İshak, Rûdaw.